Zdravo dragi ljudi, po prvi put u ovoj godini. Za početak bih vam poželjela da se u ovoj državi pronađete, da nađete svoje mesto. Što bi se reklo pod suncem, ja bih to nazvala pod suncem tržišta rada. Zato što je zaista posao koji odaberete nešto što u mnogome određuje vaš životni stil, vaš pogled na državu i sve ono što ćete doživljavati u Švedskoj. Htjela bih samo da se osvrnem kratko na neku moju tranziciju usluga krajem prošle godine. Kao što znate, do sad sam uvek držala online mentorske programe, radila sa ljudima 1 na 1 oko svih segmenata sistema. Taj deo će ostati u nekoj manjoj razmeri i dalje. Svakako tu je dalje e-book u kojem apsolutno postoji sve što treba da znate o životu u Švedskoj, koji je uvek dostupan za naručivanje. Ali ono što se desilo od negde avgusta prošle godine do evo sada, jeste da je kulminirala jedna od mojih novih usluga analiza deklaracije poreza. I evo željno iščekujemo 100. jubilarnog klijenta čije ćemo deklaracije poslati. Za sada ih je bilo 88 i ono što je zanimljivo, preko 90% od njih je imalo pravo na dodatan povrat poreza, odnosno napravljena je bila neka greška koju smo mogli da ispravimo i da tražimo još jedan dodatan deo novca koji tim ljudima pripada. U početku je bilo mnogo polemike oko toga. Ljudi su bili malo, generalno sam primetila da ovdje ljudi u Švedskoj, kada se radi o nekom novcu, da su malo skeptični, malo nesigurni, nekako kao da ne žele ni da probaju neke stvari koje im zapravo sleduju zakonskim pravom, zato što usađen nam je taj balkanski mentalitet da o svemu ostalom možemo da pričamo, samo o novcu ne. Tako da mi u početku zaista bilo onako malo teže da doprem do ljudi, da ljudi shvate o čemu se zapravo radi. I evo, po prvi put ću valjda onako detaljno objasniti, a to je da mi tek kada dođemo u Švedsku, u našoj prvoj godini života, država nema potpune informacije o nama. I zbog toga neke od tih parametara u samoj deklaraciji ona obračunava šablonski, nakon čega je posljedica ta da mi dobijamo dosta manje novca nego što nam zapravo pripada. I u zavisnosti od mnogih faktora, na primjer godišnjeg inkomsta u toj godini, u zavisnosti od toga koliko smo radili, koju tabelu smo prijavili s KTV-erketu i tako dalje, tu postoje razlike, znači kod nekog je ta greška nekoliko stotina kruna, a kod nekog i po 20-25 hiljada kruna. Tako da, uopšte se ne radi nekad o malim sumama novca i zbog toga sam prosto uvela taj vid usluge u tom smislu da ukoliko imamo šta da menjamo i ukoliko ima prostora za izmene i ukoliko s KTV-erket odobri, u tom slučaju osoba samo plaća meni za uslugu jedan mali procenat tog naknadno dobijenog novca, a ukoliko nemamo šta da menjamo ili se izmene ne uvaže, klijent ne plaća apsolutno ništa. Tako da u tom slučaju primetila sam da je ova usluga postala atraktivna baš iz razloga što ljudi shvataju da nemaju šta da izgube i pošalju deklaracije na pregled, u najgorom slučaju im vratim i kažem da nemamo šta da menjamo. E sad, pojavila se, kada sam pričala o tom novčanom delu i tom zakonskom, pojavila su se pitanja tipa da li je to legalno, kako država gleda na to, kako će meni s KTV-erket obračunavati naredne deklaracije. To apsolutno nema veze sa onim u budućnosti što vas čeka. Vaše je pravo kao svakog građanina Švedske da tražite ono što smatrate da vam nije dato u prošlosti. I ili ćete dobiti taj novac ili će vam s KTV-erket reći ne, nemaš prava i dobit ćete samo odgovor. Tako da u tom smislu nemate nikakvih posljedica, što je primetila sam jedan od glavnih strahova. Čak i, na primjer, klijentkinje sa kojima sam radila, već koje me znaju 2-3 godine, prošle smo i kroz online kurs i posle radionice i tako dalje, pa su, na primjer,
posle muževi hteli da provere deklaracije, nekako su se u posljednjem trenutku povukli baš iz tog razloga kao bolje ne, ja ne znam da li je to legalno. Ali zapravo jeste i mislim ja prva ne bih radila to da nije. Ja sam prije svega toga imala sastanke sa SKAT juristima, znači baš pravnicima koji su zaduženi za SKAT oblast, u kojima smo prešli detaljno sve moje nedoumice, kako mogu vama da pomognem, kako to da napravimo da bude zakonski legalno, tako da što se toga tiče zaista nemate briga. Za koga važi ta ponuda? Za sve ljude koji su dobili person numer 2018. ili kasnije, znači od 2018. do 2022. 2023. će sad tek biti u martu deklaracija, tako da na nju treba da sačekamo još nekoliko meseci. Ali svi ljudi koji su PN dobili 2018. i nakon toga slobodno mi mogu poslati deklaracije na pregled. Šta je ono što sada treba da mislite kako bi vaše naredne deklaracije bile ok? Pre svega pričala sam dosta o SKAT tabeli. SKAT tabela je jedna tabela u kojoj su obračunati svi bruto iznosi od 0 do ne znam koliko miliona i gde je tačno naznačeno ako zarađuješ toliko, koliko poreza treba da plaćaš, ako zarađuješ ovoliko, koliko poreza treba da plaćaš, i to zavisi naravno od opštine u kojoj živimo i od još neka dva mini faktora. Tako da kada ukucate bukvalno na Google SKAT verke, SKAT tabela, odmah vas vodi na to polje da popunite u kojoj opštini živite, da li ste član u švedskoj crkvi i dobijete vašu SKAT tabelu. Kada nađete vaš bruto iznos, skroz sa lijeve strane će biti svi bruto iznosi plata, a u koloni broj 1 gledate koliko poreza treba da vam se skida, oduzmete vaš bruto incomes minus taj porez i dobijate u krunu koliko neto plate treba da dobijete, odnosno koliko poreza treba da vam se plaća. Vi kod kog poslodavca, bilo kog poslodavca da radite, vi imate pravo da njemu pošaljete bukvalno mail, ja živim u opštini toj i toj, moja SKAT tabela je taj i taj, molim vas da moju platu obračunavate po njoj. To je na neki način garancija da nećete otići u minus, odnosno da neće da vam se skida premalo poreza, kako biste posle došli u nezgodnu situaciju da morate nešto vi državi da vraćate. Često se ipak dešava da, pošto država to obračunava brojne neke faktore u koje sad neću da ulazim, i kada pratimo tu SKAT tabelu, mi dobijamo dosta novca nazad. Ali zato kažem, jedan od najbezbolnijih načina da budemo u toku jeste da pratimo tu SKAT tabelu i bukvalno da znamo ako nam je bruto plata ovolika, koliko poreza treba da plaćamo. I to je transparentno i svako od vas može to da uradi. Čak imam jednu, mislim da sam snimila video pod nazivom kako da znamo koliko poreza treba da plaćamo. Tu vam čak pokazujem na kompjuteru kako da nađete vašu tabelu. Ono što se desilo sad od 2024. jeste da je SKAT verke smanjio taj porez koji treba da plaćamo na mesečnom nivou u državi, što znači da sa istom brutom platom dobijamo malo više neto plate, odnosno taj porez u prvoj koloni je manji, što rezultira malo većoj neto plati sa istom bruto platom i to se odnosi na sve opštine, tako da u kojoj god opštini da živite, samo skinite SKAT tabelu za 2024. za vašu opštinu. Vezano za analizu deklaracije poreza, ostavit ću dole u opisu na koji mail možete se javite i kao što rekoh, važe apsolutno za sve ljude koji su PN dobili od 1. januara 2018. pa do dan danas, tako da čujemo se oko toga, a za ostale neke usluge kao i besplatan sadržaj u vidu Instagram Q&A-eva budite u toku na Instagramu i čujemo se tamo. Ćao!